and then umuntu onobungoma nje straight njengoba ngisho ukuthi umuntu onobungoma nje straight akayithinti imithi emibi angeke umthole enkulumeni angeke ukuthi umuntu ohlala athobile ngoba yini umbethwe yini amakhosi yabona amakhosi athobekile umsamo uthobekile nasesigodlweni sakhe kuyongena loyo muntu oyi1 kuyengena abanye abayi2 buye kuthule futhi kubuye ngena oyi1 loyo muntu usebenza ngedlozi la kubo straight uyabona umuntu onesiphiwo okoqala ombethwe isiphiwo sedlozi angeke umthole emsindweni emjayiveni abantu uyahlulwa abantu bayamsinda abantu usheshe acasuke mekaphakathi kwabantu ngoba usuka hamba nabantu abadala abasemzimbeni kuwe so umuntu okugangwe ngaye nomuntu oyithandayo lento ingayilo muntu ozomthola emsindweni ozomthola omunye ufake nezinyongo la ekhanda ufake nobovu uyajive akhala igubha kanali idlozi loyo muntu ngoba umuntu onedlozi akazwani nomsindo uyabona ungayidlala iradio 2 minutes soyicimile uyabona uyi-irritator labantu abadala so umuntu ozohlala kancane kancane uyabhodla ngithi lo muntu ufuna attractini ukuthi manje hayi nginedlozi kumele nimsabe nimthobele usho ukuthi into uyayiforce lento ukuthi khona ingekho ngoba uma ungamthatha umbeke ukuthi okay aziyeke ndoda ake sixoxa ngeke aza kuprofit uzokutshela ngezinto ezilight ezicommon njengoba usho ukuthi hayi bathatha iskipa sakho benza ukuthi wena ushawa ekhanda ushawa inyawo izinto nje ezilight ezingakhulunywa nomuntu nje esikhaleni yabona izinto ezideep manje ukuthi kumele azathola inkinga angeke azafike lapho